دەمباش سبا ئیرۆ لە قەزا شەقڵاوە دەدەمێ هەرفاندنا زێدە گاویەکی ئاڕیشت نابەرە پۆلیس و هێزین سەربازی قەومی بێ سەدەمێ ئەفسەرێکی و چەند پۆلیسەی بریندار بوون. پێمنەرێ نارتی لە شەقڵەوە ڕاگەاند کو هێزین پۆلیسان بەرپرسێکی سەربازی تومەتبار دکەن بێ چەندی هێرش کردیە سەروان و بێ سەدەمێ نەقیبەک و چەند پۆلیسێک بریندار بوونە. بەرپرسێ مەکتەبە هەڵبژاردنین پارتیا دموکراتە کوردستان ئەشکرا کرد دوشەمبیە داهاتی کۆمیسیۆن ئەنجەمێن فەرمی بەڵاو دکە و ڕاگەیاندی کو لە سەدێ 95 یاسە کەڵاند هاتنە ڕەتکردن. خسرە و گۆران بەرپرسێ مەکتەبە هەڵبژاردنین پارتی دو کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕاگەیاند دێمۆکراسی لە پرۆسێسە هەڵبژاردنین پەرلەمانی کوردستانیدا لێ هەڵبژاردنێکی سەرکەفتی بووە. سکرتێری جڤاتا ناڤەندیە یەکێتیە نیشتیمانیە کوردستانی ڕادگەینە بە هێمنی کار دکەن ji بۆ ڕێخستنەوە رێزên xwe lê dîfra lêpirsînê li van berpirsên yekêtiyê dikin ku bûne sedemê şikestin bi ser yekêtiyê de. Adil Murad sekreterên civata navendiya yekêtiya Niştimaniya Kurdistanê di peyamekê de. Li bala rewşanha yekêtiyê ragihand ku halwîseke tund û eşkira dê hebe û soz jî de ku bi vanî zîkan halwîsê xwe ravgihîne. Wekî ew dibêje halwîsê wî dê bi hersangandinek bû yekêtiyê. Endamekê Mekteba Siyasiya Partiya Demokrata Kurdistanê ragihand هەیە نەها پارتی بڕیار نەدایە کابینا داهاتیە حکوومەتی چاوە و دەگەل تێپێک بینە. محمود محەممەد ئەندەمێ مەکتەبا سیاسیە پارتیا دموکراتە کوردستانی بۆ دەنگی ئەمریکا ڕاگەاند پارتی پێتر هزر لە جەمەیەکێک و حکوومەتێکە بنگە بەرفرە بێتە پێکەنان باوەیەکی بەکاربە خزمەتگوزاریان پێتر بۆ ڕۆنژوانên بێ هەرێمێ دابین بکە. ئاماژە بێ چەندیژی کرد ئەگەرە فەیمانەتیە گۆڕان و یەکێتی و ئیسلامیان پێترەوەکە پیلانێک نەک هەوڵێک ji بۆ پێکەنینە حکوومەت هەیە. Ajansa Anadolu'ya Türkiye balav kiriye ku FHD girtiyen PKK ku dole girtixana Bingol ravine li bilindahiyên gundê ortaçankê ya ser bi Bingolê hatine girtin evê ajansê tu zanyariyê kedin sebaretê girtin evan hejde zindaniyên ku li zindanê ravî bûn balav nekiriye. Du hejde zindaniyên doza KCK beraya halkandina tunêlekê li girtixana Bingol ravî bûn. Rêkxerawa lêborîna nêvdewletî bi derkirina ragihandinekê dilgiraniya xwe ji egerê bi dervekirina şeş Kurdên Rojhilatê Kurdistanê nîşan da. Ev rêkxerawa dibêje lê gor zanyariyan prosesa dadgehîkirina evan şeş zindaniyên Kurdan dûr bûye ji mercên yasayên nêvdewletî. Ji derekê ji Wezareta Navxwe Iraqê ragihand piştî nîvriya Îrosiyê bombên vedayî li navcergê bazarekê milî li Bexda teqîne bûye sedemê û li gor amarên destpêkî 23 kes hatine kuştin pêtirî sîhên din ji birîndar bûne. Ev jê dere amaje bê çendî jî kir ku ev teqîne lê devera Sab'ul Bor bûye li Bakurê Bexda û tevahaya birîndaran jî bi nexweşxane hatine veguhastin û kuştî jî radistî nûjderên dadweriyê hatine kirin. Her şad û bextewar be.